Kathoshe mwanya muno no tubakona kanyaga kwatana batu kimbeto chieto onimbeto wini wa Kinyiru na mwonanilie wetu amathithio tukubwerwa Purity Richard ya muya yara tukuthuranirite utukubwerwa ri yara tukuthuranira kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Jako thiatira kioto gia kana ko karaga kwerekana kwira jerene cia ndogo ciethe mwana Asiari skuru ya sekondari ya Kamwangu ko lota mwarimu munene ore baba inge baritete ana boss skuru neu Yako isietera kwa kwanja nogao Arethi ntere chia maili tatu kuthete uongile kubwa makarika ya wamba bondethia na kie murimiwe omeru aretwe mureka kutherema kiorimi bwa ikwachie Ngakwatogeni orengi na kioria getu ntukuyerwa aretwe kuoria no anirini oritingwe bwa thirikari ya William Ruto irerutete miaka yawe ithatu utongeriene no aniri ingwira thirikari ya Rais William Ruto erutete miaka ene yawe ithatu utongeriene rikana kwithira ukiaraniria batu kulokira namba yetu SMS niyo 23578 23578 na ke mitandao yetu ya kinyanilia Wero TV, Facebook, twi live twatiri tukwithira tukithoma gichokio gia kuobragio tukinyila methene tu yantheto no anirini oritingwe bwa thirikari ya William Ruto irerutete makiene yawe ithatu irabaithirite bari utongeriene 23578 na twatiri tukwithira tukithoma gichokio gia kuobragio tukinyila methene yetu yantheto Andeto chietu hikambiridia thai na ranja ya Bravio Nchege kana kamwaka yumwe akaraga aterere uturo jerene chia ndugu chia baithe kuromba kioto kia mwana obakiwa inyanyuma ya kuringa riboti utea bidhaa wa burithi wa Kinyantwara ikarikarire thirere karikire ibokenda kwithira bakibwithi ochionkoni nyota yonende ikioto kia mwana ogitikia kurira ande ibatariretie kuria kwanirwa kwa kimwandiki wetu andeto Nicholas Chabari kuma mono kwa kworowa indetre kwa police ndetanda ripoti kuma tariki 26 cia mweri igwenana family ya Peter Anjeroge yethiritwe ikithi iguru na nthi bagitagia amwankantere cia mawa kuthingatiria amwana agwao Bravion urano ya kwirikana arukirwe kirinyani kia munantere cia area rui na mwanka athaino gutire kioto bakona bakinenkerwa police nitita gwetha kiande ekiwa iyo ndandikithire statement na ndandikithire bobo ndandikithie mwana ikaraene abete lakini untakinya kwa police kwandikithie mwana ikiraene awete kinya bo bare amwana bawetiri mwana munene ibo bandikithire statement bo ntari o mwana akiandikithwa na gumo batena mire kuona mwana na mwana awete kabambiririo mbangira mwana bwithiri postmortem na mbangira kubwithi postmortem unde weta ntukwe postmortem undone untubote kioto kirio no ntubatire na masing na mwana awete bona ara mwana awete ongwa na inde biro untianirina ndiwa nkoro ko buthugu muno no ntuindone agathirikari oni eti unthiatira yaka kwina ntubario baborwanite aho bende inya muno kuthiatirwa ande mwankira thai kuringana no chungu bura nkuibwa no ntubo witasie kuma tariki 26 bidona ovantu kenda kila siku ngarama ngutumira ndeta no nkurita pesa lakini yote yo mabo kuthiatwa ntemeagwathira ontu ntemeagwathira mawa kwingari mwaki no ntu kila siku ndeta nkero ngari te yangari ni mwe ngari te kuoneka na ndaibo buthugu muno kinyoro ngeta wetumbia cia mauta renge na ndete askari wangu barero mbia cia takwana rinya mwana wethetwe lakini bato ya tu takwana no mwana wethetwe nyene na muna neka to goranga mbrenda karino mwana yandikithia mwana ikarae ni awete thai mbrenda karua kwa mwana iwa bandikithia ikarae ni awete mbrenda una na case campaign na kwa to akaluli aweta ka campaign amba
athani nya Oscar wa namba taite faro mbrenda ataro mono kwa waswa witie mawa muthiatata mwana ora baitaragiria mithangiko ira bakuthangikwa akinyane mabitha abokaria bariuga ibathingatirwe kioto kia mwana wao kienda kioneka thirikari yetu entethie kutiatira akie mwana nontu bo bonthe baithiri mwana irinyene ria muna bakinyote wonekana note wakinya kumenya kusikana manti ya mwana bura kwenda inthiatirwa akie mwana na haraka sana nontu nteo otumaira ngarama kila siku na beauty kuoneka cio otumaira ntuko cionthe kuwende ugethira oni thirikari nkumiromba ngilio ntubo sana laini tukona kwa mantu ange kumetu ndani au kwa tukafairo ya kuthoma tu ni tuthomera we kwa tuka askari wa metho yo muthatu na ara kuthoma kwa tuka ngia koyo kia kuthoma kwa tuka mantu ya nyata 25 alafu ya 26 romba re thirikari kintetherege kayoyo ko wakwa kuma tariki 26 tutora mawa na tutuma shilingi 10,500 wontuko kuma kuria na kunywa lakini thirikari yetu itotonie kioto kia mwana wangu kumeria Rũĩ Gembe Central Betan Class Chabare. Skuru ya sekondari ya Kamwango Antone ya kuingwa nyuma ya Chiari Kathomba kwithira bakiruta na bo skuru neu abaitariria kuria kwanirwa ni utongeria Chiari bolotete mwarimu munene Patrick Dunda bakiwa na rete kuria marandu ya Rũĩ ontobotirete ruiti biora bia skuru na bio bikionekana bia Antone acheke ontobotirete aritwa batina gontoga witetheria amwa bolo amiri bwa skuru we na inya mulo amiri wa Kithomo sub county ya Muthambi barete kwithira bakiariria makarikaya ya buratotarirwe mwandiki wetu wa Ndeto Martin Mugambi. Emundirire ndarubini ya Ndeto cia Werũ iramurika na kugwirira cukuru ya sekondari ya Kamwango wandia Muthambi kiri gicigo mbunge kia Mara. Thikirani nawe na ndire oniko bwera bote ntuko yenu yotewa na makosa yo ya kumira. Emundi aciari baumagarukite mucemanio nikenda kwaraniria na ndiki ba Ndeto. Mathina maratukerukirite kuma gwende kuma form 1 mwanga form 2 ana ikaribo matutemburangira nguo mwaro akana umire cukuru akiriraga ndamurie imbio kuririra ambira indengatua mwarimu na nkaringa mwarimu na nkomango kwe mwarimu andumanga akimbira nkwininia matina kuringana na aciari baba Kamwango cukuru aritwa baturaga Muronu Mara gutaruje na kithakani kuna nkocia kurugirwa cukuru na aciari bakiriaga mbeca irane munthi itoro ciona kathingato unto kwina maunto mario roje twina roje rwa 24 hours na tero amita ruteleagwa 250 o mweri ana batuka batikwa na roje rwa kuramba ona murugi atikwa na roje rwa kugitatia rwa kuruga gento kingi kira tukangagia muno ana bakiaria na ati kwi murenya kwa twikite kwina intoji ya kuriwa mutu wa kuruga osoro watwika mutu uyu ati principal ati ona mbeca ya kuriria reverend ura atomirwe resi area kana ta sponsor wa skuru eno no ambire kuruta mbeca ariria na ba mutu barugagirwo osoro beba cerere kuringana na thina iria cianthiko korokera gukunde muciari wa mwana nduterete ngirisi ere cia development cia kumenyera skuru na kwa tha ino ana bakeya bariuga barithi kioro guria mai bioro bia oyurire bacoka baganirua kioro kia rimo na ana kumagu ana bationa kuria kwega barere rurire na rukoiruba kurugirwa na runda kinya nkoria environment re twarutaga ciambi tia gutethagia pipe cia tureka bakathipeana cio bakiongera bariuga arimu baturaga kurumanga aritwa baba bake barumanagiria na aciari mwarimu na mwana no abatere kwiwa akimenya oronge mukuru nonto kwa mubura wa mwira karita nyugwe ende kwa mupambia kenda aruta kanichereaga kanijenu erarutitha gwana nataka mbia waga mwothio gwa chiringi 50 ikorumua imwana korumua mwana ende twareta ana kuthukuma kana twareta ana kuthoma amonkatha igi nyani ngwai kwigwa nogeri mantu jaja na gukombeka sukuru tekethuki na kila kitu giku lakini management pua nokwi tiyo uketha twina principal mwega na deputy mwega uware kutha ici deputy atina thina sukuru kama nenjo bwega no tukumatire cionthe gieku sukuru ekara bwega ana nabo batire mi bathiki rombari andiki ba Ndeto kugwata macokio kumania na mwarimu munene na nkinya rwangirwa kithomo rira ringa iga nyuma yabo kurega gucokia biuria bia andiki ba Ndeto. So what we are doing is extremely wrong and we remember I told you in the morning but we have disagreed on what we agreed on. Kiripotera Ndeto cia Werũ kuma gicigo mbunge kia Mara. Bitagwa Martin Mugambi.
Tugeta mbere ni atia kariba maili 3 ibaritete maoni jo koni oritingwe bwa Rais Ruto miaka 3 iraithirete ari wathani ne bawete bo ibakumbo tala mirandi rabagunekete nio bakiregira kethire kinyanilia mawira ne jawe kibo ibakromba gavana Mutuma kwithira akinyeile kuwata mbaru thirikari bo kenda kaombo kubiria Meru maendeleo. Marion Karugi nato kinyelie cho na jire kinyanilite. Orea Kenya betete na mbere okungwira miaka 3 yotongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza utongeria ne bwa Rais Ruto akari kuma mairi 3 igembe centro ne basumirite kurita maoni ururia utongeria bo araba wete ne bakwata mbaru thirikari ye nonto ne bagunikite na mirandi kathumba ya weti na mbere na no beterete mirandi ingi ya wira ne bora rais ya bekire nangu thirikari Ruto itonete ne gurtangwe nonto akangeta ne twagerete thoko nene mno nangwe ngi tukoni giriteka nende to support thirikari Ruto tukiwa 2 times kithirikari Ruto nake lwe twirito kumenya batu tirangoi mbinge mno tugotho kinya kurene nara ende to support ruwa 2 times na twire antu bonthe thai thirikari nio yikuo ote thirikari ingi twinio no yo thirikari twinio president Ruto kinya twathura ka tware akuthura no yo thirikari na muntu akiaunkuma uongozine ati njanja wana ndaika inkai katumwe ita endelee kurutira antu ba Kenya ngui kenda tuona maendeleo no tunatu promise ita mantu amaingi kinyetha ya tabwithika tukumea kabwithika ni bauritie gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia akauma thirikari-ini no ntwaunio akumba kuthira Meru aito goromba gavana eto noe artarire ngwe na thirikari ire kugenda mbo tuthane nto bingi areta Meru na kinya MP na MC botha support thirikari ire kuyo mbo turutira ngwe no turetera maendeleo ntu yo tweterete gavana Mutuma ria thirikari-ini endelea kurutira antu ba Meru ngwe no ntu ya badu yakangeta yarua retu na kindu tusherekea twina thiete wokwa kangeta twina ndarasa ibwithitwe ya Tolobu na Kitwene utebo ambote thia konte Meru ate thirikari ne ngona tukenda bombo turitangu na tuthinja tutayo mmoto mkono no tungi twata mkono ndene gembeteretu na yeni ontumwa kiriura wari gavana Peter Gatira umunya no ntu bado turi antu bembe tutwire twaminire munya twamwakura miaka eke 10 lakini miaka eke 5 lakini antu baua munya uwe utekobwa gavana bauoria riange be yabakira itu dai na tutwitite kwa gavana etu Mutuma kura siake irambinge nyamanto yanza mbero ya sibitari laitora ya sibitari ntothingia ukuma enda munya ngwenda kwira munya yagoria kara sauti ya to ofisi ya ngambi tebuto meogerezo kabangase muntu atwana no gato amusogere ngetutamu munya no atonda murao agaruma mweshimiwa atothogeria gavana oto gavana uma arago biciereria ara erithatu utebia tutethia ayira garangi ametiao ara na kombanitha cia ore gavana miaka 5 kondra kuya nunda tana no rata ndaimige mno cia to bembe na tiania ato goromu to bedo sogerenge dena sogoro ndo to ambedo to suna nunda to atoria na jirani bata batiania to aria nkiripotera Weru TV kumembe bitawa Marion Karugi wa Naftali Kongina kuni TSC David Bario bathi atene na MCA wa Kanuni Josephat Mugambi bakinyete ndaraseni ya kithaniro akuthoya murandi ya kwagirithia ndarase uyu rayo chokerete nyuma ya gavana Mutuma kwithira kio kiotogeria ndaraseni etumikine ne kia karino ntunie watithana kia antu ambui anto muthathene na nyantere inge kathomba akaitane okawa kariba kumantere chia loloma ibokete mathete gururiege wagi bwa stima na nyota barikia kwa barabara mwandiki wetu Andeto Dennis Mugendi nethirite hakimurika ya yonthe na undene nyuma ya kariba nture antubangai antuambu na ingiri shigiritie ndene ya wandi ya Kanuni kunyamarire gitarira jandaga seni ya kithaniro ngai na igitu makaya jao arena ndi igwako na utarambu nene ni thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira gavana Isaac Mutuma Ntwethingia na MC Josephat Mugambi murandi minister wa barabara David Bario bakinyete kuraitha ndarasega watanithia antu banterone na ba saindie ya muthathene
na nyanto ambu na kiene oeta thimba yonde nara na kailone na mokweyone witia kirende na nara ora Kameruni na tera antu bara bonde barita biashara cia mira na kurema antu bethera bonde miunde na iyo ndase bawatanithia ende ni ucoke nkatho cia mwanya kiwaciri etu na mona ngabana tekuanika ya bangwa wakorua ri ndase ya bangi kuma 2020-2021 lakini thirikari aciari kuo kuma thirikari ari kuo ya Kiraito thirikari rari kuo ya mwekuru rari kuo urari anga burara uanga kabati swi nini itakirwe na netengeri mbecha lakini gavana Mutuma ari kuya ba watania na MCA chairman baiko watania nwe kwa tukandarasi tumiake nike no tukoleile kona maendeleo ya thai to mona yara ku mbere ya mbere yarari kabati kaende lakini kabati kaende otibu gatutethacia wandini ya kanuni kuri na witi na mbere na kuwandini ya kiguya ntobochi ntore ne aruruma atu tuagariba kia muile village batu na kwetu tutora maundrune batu tutora kwetu tutenjira sebetira batu kugethera kuna maiti ya kwete ntore ne yetu batu gotwega katokaya tutenjera kabako ejete mwanka na village ke mwile akiromba kura ndo na mwanka thai kabako debu atopwetheria kinya kanunu na tutamona bana wetu Mutuma na imutanozia batwe na laithirite ke mwile ne aumite na laithirite ke mwile thina ira twe na chocheroi barabara stima na kumiawe ngwa barabara cietu na itereti antu kuinge kwe utuko ndero akuya thaithatu ende Mutuma na kumea batu tutenjeri barabara na kumea barabara yetu bila bieku inkomongo ende ate tutethacia na ndienda kuwa mwesimi wa John Paul ukiakuthira batu no yire we ya form estima toyo lele ke mwile na utekomea batu imundu na tutwire kithakene tu antu bake mwile John Paul ndienda kuira ruari batu bware otoleithiria bwina Mutuma weta muntu wiyo turomba kura ntureke mwile weta muntu lika na we na ntubonya Mutuma ntureke mwile batu tutebo kethira tu tulikana na stima cietu stima ikiagoria wakana kwetu batu toriwinya stima cianga bana itiagana Dennis Mugendi Weru TV Gembe South County ya Meru akariba maili tatu barabara ya Mwankene jwa Meru na Isiolo ibabwethetie maandamano na kuinga barabara ya Kumaruire wete Isiolo bakithetano ntobwa kuongeleka kwa wambabo ndethia ntereo bariwa wambabo ibobangaratanĩtie bonene harane ndebeyene mukana yontuko ithatu athirikari kwithire chokia ndethia cio kana betie maandamano ya manene inyankuluki John Thigaga tumenyethie cio na njire kinyanirite Aturi ba maili tatu tigane West Mwankani wa kaunti ya Meru na Isiolo ibaruthite maandamano makire na kwangaratania ugendi kiri barabara ya Ruire kuthi Mwanka Isiolo ikira bakui wamba bandithie cia utabarike bonene ntere ino ng'ombe ciakwa icietere kwa kwanja no gao ndakarinde nyumba gao antu bareja bararuurira ng'ombe cireta bararuurira cia njirani ungi beweta nabio ote atwera thirikari ya ombere kwoja batu itombere gwita mobici na gwatuika inyote mobici tukumba gwita ya manena no tukatu gwita inya tukarigerua ni untu thirikari yetu neremi ututhingatira ng'ombe batu tukaria raia itwiriterete gukua na gutiga twathingata ng'ombe Mwanka twabera tiji lakini barejere na kifaro kio kinya kiona ng'ombe kirathira maguta turagura maguta lita 30 kenda batori kavera ng'ombe cietu lakini irio bonere maguru ja kwana na maguta jetu tugurite na mbeca cietu cia muko tukauria kethe thirikari kera thenere yambirio tethui mwana inchi onthe guru nara bakorotithiria kiara kiri minister wa ukaria bwanda ino Kipchumba Murkomen nontu bakurega kubathikiria kiriro kiao akagita karaja Murkomen wacha kusunguka Murkomen na tu interview ya kina mama kwa station kuja mahali shinda yetu iko Sinda ya Murkomen si kufunza askari vile atafanya kazi. Huyu alienda training, yule mwingine alienda training. Sinda yetu iko wewe au pay askari resources za kuingia mustuni. Na ukiwapea resources
Wakati mwizi amepatikana ni askari, ni Mkalenjini, wao unamrudisha kazini. Wakati mtu amepatikana ndiye ameiva ng'ombe, ni Mturukana, wao unamrudisha kazini. Ni lini wizi wa ng'ombe itaisha? Askari walituambia mahali ng'ombe zinaingizwa hawawezi wakaingia, labda ndege ipande juu, na tunaona ndege zinasunguka sikipiga kampeni ya 2 term. Mbona isipande juu siku moja irikave ng'ombe ya mwananchi ndiye akubali kupeana 2 term? Ikumania na maandamano mama undu gutemete bamwe ba maafisa kuma kithirikari nene rwang'ini rwa ukaria baumba kwigua bakiya kuthikiria kiriro kia andamani baba na arende babekirite gwirane ati kiriro kiao gikuthikirwa na bakaumba kwigua bakiona manto makiagira rua. Mimi nikitoka hapa kwa sababu nimeongea na wakubwa wangu nikiwa hapa, naenda kwa ofisi yao ili tuweze tukae chini tufanye vile ng'ombe tafuata wapi. Ripoti ikifika kwa county commissioner, hata kwa president imefanya nini? Imefika. So ukweli wa mambo ni kwamba ripoti yenu, kilio chenu kimefika kila mahali katika nchi yetu ya Kenya leo. Ikumania na muthuro munene wa Karibaba na arende banengerete thirikari mukana wa ntugitha twake utigira ndithia ciao irire ikite kwijicio chokua na waya kwigwa tugu bakarutha ithena gina maandamano matono akairi mwanka kirero kiao kithikirwe. Kama serikali itaturundishia hiyo ng'ombe baada ya siku 3 tutaandamana, hatutachoka mpaka ng'ombe za mlemavu sirundi, mpaka ng'ombe za majirani zetu warundi juu hawana kitu kingine. Kiripotera ndetho cia Weru, Mbita wa John Nthiga. Katho cia mwanya muno kewe John Nthiga no ntobwa riboti ukumania kiuria kieto kira tukorete ntuko ya rwari ethiranwaniri ni oritingwe bwa thirikari ya William Ruto miaka 3 ira baithirete bari utongeriene kwe na ntomeri mwira chomba kwithira achieto kinyila methene yetu ya ndeto kwa Ruto's government ni one term the voice of the citizen hui Geoffrey Deke kumanterechia Kanoa akuongio kwithira gitariria I am not satisfied with the current governance. Our education is poor, lacks proper funding, hospitals are struggling without enough drugs na kinyakwe na corruption. Kuongio kwithira agitariria amefanya kazi lakini apitishe hiyo capitation juu baadhi ya nyingi Meru I think anasema shule zinateseka kwa kukosa school fees. Oirone kumanterechia Karirimbo kuongio kuwa amefanya kazi lakini okay no yuyomba kwithira gichokerwa rikana kwithira ukiaraniria batu kulokira namba yetu SMS 23578 na twatiri tukwithira tukithoma gichokyo gya kukumanira kiuria kira tukuretie ntuko ya irwari atonekanya kunogoka hindu tochokera imurimi uri umena aratu kumurika riboti ya mwanya ya Robert Kimathi ura wonekete kwithira kithara bonene akiurimi bwa Ikwachi ugeta kuraya inyume ya Kaitate kuraya. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Rwimbo rwatithanagia ndurejo mwanya tuko makane mekire kakana mekarire na rotuma korega karabwega no getene na rhythm manto jakaibanga na tuwerwa FM na Wero TV turendo kukundi rwimbo roro watukanga karamu imotaikono karamu ni hatari kwa usalama wa maisha yangu nitowekera mukana watukanga mboro matankoro kika ugere mbuna umbere hapo sawa Jumamosi shiondere kaijeresho tuko pankadha stasha tuko watrena na MC Taj ubango na Jombo watukanga kundi rwembo na live band one man guitar iye betawa wanomani guitar tukubonda kera weekend yeku ajarara tuga watukanga
kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo remo nkama kana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Amero ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Nende kama nene. Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Hata nini? Yes sir. Ukumenyiria ate ugwetirwa nkathe ona ndese. Mbie kwende. Maro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea Premium. Nukuthuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Chukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katikati ka aritwa na atori, aritwa na aritani na bwagetumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kiwi kyo getumito aero ke wagya college ria njega buru getarone ke Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium.
St Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwata ugeni kiricharitu wa kilomita 14 irane kurona murimo jo kansa Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo aretu kambire shibitari ya Kerwa mwanka kieni nega Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatanira na tuwe twetanie twe amwe kenda turinganje kiaje bakansa twitane manto mwanya jegie kansa na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinya kugwatira aje ba murimo jojo na njairia iringekete nimba josha kansa kieni nega Kinoru kukethirwa na tournament ya football na mantu jange kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na magana 5 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negotea barato endete na weregero kire barato kuroira nonto bwantito nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Ngakuwa ogeni orengi na katho cia mwanya muno no tuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto chieto chia weru thaimwe tuchokirani ati Robert Kimathi mutaalamu wa waka na maigendu amwe na bona arekanire na ngweu na ukuma kiurimi Kimathi na banete bonene kiurimi boy kwachie mwanka inyambiriria kwithira kirita moritani kiarimi bange kimurimi we ome kiumia kie no kuritano kutherema kiurimi boy kwachie. Kuma kiri gwetwa mubundi na kwa murimi wa Ikwachie na Nandi gutwika mwarimu wa arimi baki Nandi ba Ikwachie. Kimathi burikithie untu bubu. Kimathi ni ntwira ndi mubundi na ndaitanga ngugi miaka kithumba lakini ndacoka nda shift ndacoka kiri urimi buru. Ana ate Kimathi watwikire mwarimu nchithite ndi kwa mwarimu ndi kwambiria kuthithia mbeu ndaritano mantu jege ni kuthithia apical root cuttings kwa una ndikenda antu nabo bamenya mantu jege ni na apical root cuttings imbi ni onda ya chithira unde kwa mwarimu kinya kethe antetera kuthomera warimu. Ngugi ya were nene kiri kuthomithia arimi kithomo kiege utumiri bwa utia kirurimi bwa Ikwachie mono kurima munda bugitumagira tractor na ichembe bire bikumenyera muthetu. Urimi brambe tharondo mereta ni urimi bwa Ikwachie na mono ba mbeu ya Ikwachie kira tukuthithia kiri arimi kubaitana mantu jegie ku shift kuma kiri murimire yothe twira kurima na mirao tutonya ki mantu jegie ni na mechanization conservation agriculture nonto bwa climate change ira twinayo igitene riri ngaiete kongana na turingia ndare mibethro inyanga iura yenkai ibakuona maciara ichembe bibi ibyo bireku kona ndi tucokete kiri system ya gutumira chizo antwa disk na muthetu yote kuthangikwa muno kenda tumba iko save roje rwa ngai yenkai rukethrwa rutireta kuraja ruri arakire mera kiomba kurutumira muremi noragwa kumenya njira mwanya cia urimi bwa kireu nathime muthetu jwawe arafu achoke atonye ki mechanization atumire chizo Antoine disk karagita eu murekere murimi wa Ikwachie ekathuranira munda imwandire imuwirire ne mukethere urimi bo bagutumira ichembe bibire ibwa miunda ya Ikwachie ake ni into beyond ithro ni Ikwachie ithro impempe ithro inkano ithro imungau kindu kionde kire bunka kuthuranira munda uremi boibo sawa. Antony Aweru TV muremi uri ome na kome Kenya.
Kongina kuni ati mutino ya mwonki yoko yeri ntureni ya maigene kierwa na ariara nyumba ya njemwe yete buru bataoni nyagento kimogya kuonokia jaine ndine kuromba atongeria akabone ndiweyo batetheria na intobie tumi kaumoka mwonki yoga tamenyekana ya brato tariri mwandiki wetu Andeto Gakimutegi. Famiri mwa kuma maigene kirwa na arine tigitwe tena kiraro na gya kuria na inyume ya mutino mwanki utakumenyeka kaumoka ukumira na kubithia nyomba na gutono kwinkinyaga tamenwa kanini. Kwina kimako gikinene muno ikwithirwa muturi ucio wetu mwankana ndi gutigintu aratigirwa tikague nako tikanyombe nako gutikio buru inyabungo bategere bukona nyombe unu ukare atwinto inya tubia kurei kwa cia vita paka ite kunde kaumoka mwanki gatiromba kumenyekana tontu uni ndungi ari anja irombonere mwanki jukiuma na saindi borguru na irio mbugiri aja ndageria ora mpomba gutethia na ndaike 10 mwanki jujuka jukuthiria ngugi iromba ria aturi ndikire antu bawendiwega mwana atongoria gutonyera muchuyo babatetheria no bonde gikaro kana kaguoga wikira iromba itu antu bawendi bobwega na atongeria betu no tutwinabo kuma MCA monka MP hatukuromba utethio ura tumba gwakira mwakuru ucio kanyomba kangi hena inya mwana wa 2009 nawe itukona gukethwa kwina thina no ntunandi ariuga nyaga stoko kawe kare arekite gatwirio gutiko ekuruibageria kwa nya mwiri kino kaguo kamwe kabati kamwe ora wina kabati atigerie twina atongeria betu bara twathurire twina MCA twina inyanga abana na atori na muntu uria akaigua ntu jabobo MCA Marogosho inkumuromba atiri no ria kwi na atori na no thairwa nturene inkumuromba uju ari akiga mugambo juju na ciumie eje oni ura omba gututetheria anguromba gutetheria kiri atongeria bara tuthurite cari ndikiri ukethwa wina kia wantetheria na inya ngairemia wandete watetherio no ntu mongada inya mwana skuru na ntigone nyevyo wike skuru na inya ngwichiere kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Ndeto cia Weru Nyukambita Gakimutegi. Gavana Mutuma Ntwethinge na ruoretie mashini ya CT scan cibitarine ya Meru level 5 mashini ya tetheria bunene ye kunyija ngendo cheweta kuraya ucho tungatabo akiaria Gavana Mutuma nenyeletie wendi bwawe otira na kwithira akiagirithia ruanyi rwogima bwa mwiri narua Gavana wa Meru no Reverend Mutuma Ntwethinge nombete kurigire mashini njeru ya CT scan aya sibitari nene Meru level 5 mashini leba bwite sibitari je kwa miaka ile mithiru. Nataka niwashukuru nyote kwa sababu ya kushuhudia historia ya kuinua hospitali yetu kupitia ufanisi wenye tumeleta katika hospitali, kuzidua ufanyikazi wa CT scan katika hospitali yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital baada ya ukosefu wa hiyo mashine kwa miaka 2.5. Saizi tunaomba watu wa Meru na pia wale wa kutoka nje ya Meru waje hapa. We have the state of the art CT scan machine in our hospital that is ready, and our staff are ready to serve and give the best health services to our people from Meru and beyond, because this is a referral hospital that serves like the entire region, eastern region. Mantujaja commissioning ya CT scan miaka 3 mantujaja tengi kumbika anto bara umaja bageta Nairobi bageta nangi gwita kuringwa mbicha iji group cha WhatsApp ira to format batwe cha uchanga mbecha iji group nyingi bono but nande mheshimiwa governor ngo gucokeria nkatho ni onto gutunokia murigo ju na tukomba gutethia nto betu na njira ingi tiguchanga mbecha cha CT scan jonto nande CT scan iriringwa utheri na shaja cibitari iji ambuge na arua ikigurwa gukunene muno ki community yetu Meru Teaching and Referral Hospital
tumbite kugwata one of the newest machine that is AI modulated kenda tumba kuthithia diagnosis kumba ki machine yu na nandi kirema batongeria betha bakira ngavana kinya muriko jo andu baba ingi maturene nyuketha jukinyia na baja assembly bakatethire muno kaginde kana machine iji irabatara kuthondekwa tonto jo imwerekera jo mwero nonto antu beto sana turingerwa mbicha guchanga mbecha cia CT scan kenda beta nara kuringirwa ome nara private rimwe muntu akethora imwe kuru ati ukariga antu mukone ndaikera kwagea na njari njewe ndiba uti atoria akaringira muntu mbere uri oringairo imweshimiwa so batyo ja assembly na committee especially ya health governor we are very appreciating governor kiranga kuria nonto batwe uwe na assembly tukurita nguturi amwe na witikaniria is not a problem rira kwa tuka tuna supplementary nonto kuripea nyumo era is around 3 million 4 million Muthuri Murioki Oro TV mutiri Kangangi. Atumiri ba barabara ya kuma ntoto-ini hukulukira kuna mwanka kinisi batariretie kuria kwanirwa ko ikuthukanga buru kwa barabara iu onto bakwathira ikwangaratanitio gendi hokamati na inya biashara iromba rio nende KMC wa mwathi otira barabara ini kwithire kiagirithwa mbere ya mbura yambiriria kura. Nicholas Jabari gatumenyethia chiona njire kinyandirite. Thirikari me tutire kinya manto barabara loi ninge bwe kya babu atongoria bathurerwa ni anto babo thurire ibo botina kya wabo bagitaro gwati borabo ithirite bukionekana barabarani ya kuma atontoine kugenda akona amwanka akongampio barabara ira batumagira akuthi indoanda baebumeria abongwa andikenda abathinambe na kuthikathika amarinya amara mariku nonto bakwithirwa thirikari ni abatejanirie ebonene barabara yeto kuma katontoine mwanka akongampio na kwa jesio barabara yeto imeburu mera kwe kinya menga wetaitia na menga ethio kethwa lakini anto kwe kinya bataitia mengau nonto bakalera tokureshwa mwera bikibiki tayari itio kinyia muche mengau barabara yeto ithukite twekangite bikibiki cieto cikuthira maoro anto beto bakunekangira maoro bamwe kinya bari othai kwe wembendiresi kwe pasa wembendiresi bikibiki tutari acho saidi ethiringi manatha tu nkonio kinyanja lakini thai ngiri na ngiriete kuoneka uchumi bwathukire bwaibyo ndiwa barabara yetu eye nyo uchumi bwa mutwate uchumi yaite kabati ni mutwate na thonto betwe embe nothi enyo pipe ya kureta uchumi no tonga eye ende bakiorota akiara akiaokire MCA wa wandi ya mwathi to enrithuranira mutungi lele tona katubwithi barabara ekenda no antu betu at least bethro bari na fueni ukubwende no komyende kukario huu mutongi nwe aturito mujure mutongi lakini toyuri emte mutongi yake utibinge toyuriria mutongi toyuriria yo atwira ira no ntuba kwithura mukai ura atura mbujuriria ni no kinya ine tu akiwa kinya kwa mutongi weto kuria twamwere kura eta ku mama kana twamwere kura aturitira ngwe au ambere nikawera wale bari nando nwe thai kweyire ngabanonge na kuma ngabano wale kwa tutamona twekwera mutongi we aore na tutiokira owe katwasiatirie njira katogaromba murungu ule keri katwerie na itokuwa ntukweru ari kinyoke akwethurwa weterete kuya 2027 ukiakwa njira etore ngabana ndemwe nonto imukiri murungu no lelie barabara ye ya katontoene mwanka kongwa pio kwa jesio akezo ingabana orabo wa eta maendeleo ya Kenya netere ye ku maendeleo so ibo bati ku yang ground bo atweta bo atwera maendeleo yara bora bwithi ku mangabana weta kumambiria Tegembe North Betan Class Chabare Ora watu aitekia no thimenti kithurano bia 2022 karo Murioki na rombete rwangirwa borithi iruo National Police Service Commission uchokera uchweibwa kurutu bwa mwaka yuna otira antobaimenti istikege shigo kia no thimenti bakwe wakanya Antoni Kathenya na araniretie na mutongeri ogatumenyethia chionkuluki Mwanasiasa Karo Murioki na ulele idite nyonte ya kirigiti kia mobungu wa gishigo bunge kia Imenti North leo ni umirite gotetela kila kugani sub-county ya Imenti East gutigwa njia sub-county inge ile jani ile toko didio jukani kere jeshi
kulingana na Karo Muriuki kiri sub-county jonde ya gazeti lwe na kwandirwo ni ministeri wa ikalia sub-county ya Imenti East yake ni etigitwe njia jukani bobo wa jeshi. Sub-county yetu Imenti East ndene North Imenti ne kiri advertisement era barathithetie gazeti-ine cia Chegoro ni bakurukirite sub-county eji na twategera ndene sub-county eji yetu ni aere gazetted mwaka jwa 2022 tariki 15 na gazette notice era published then Kenya Gazette tariki 17 ya March 2022 sub-county chionde ile tia gazette ro egitare mwe na Imenti East sub-county u chi liste etwe ke gazette eu na bae kwa recruitment center to kuona ke gazette notice era sub-county ere akitio ne Imenti East. Karo akiwe kalikalele lethelo tulekithithiko na kioja ni bwangugi na kuthina mbere gutiga nyuma gicigo bunge iki kia Imenti North. Twategere inya ke distribution tia government services no to ithithagwa kuringana na administrative units irio itukumenya kinya arimu no ugo karika o wandikithio bunde borobo kuthithika thirikari-ini mwana no Imenti na kwethirwa akiagia kanya kana ntubwa kwethirwa tutina sub-county cionde ite operational. Mwanasiasa jwa Imenti North Karo Muriuki leo ni alitoa waziri wa giteri Soipan Tuya kutangaza bojero mutaratoro jujukania kire jeshi na gwikira sub-county Imenti East kire mubango juu. Wambere maturenda kuromba thirikari yetu gukurukira CSO defense barugeje mutumire na email narwa amendi advertisement area kendomba ko recognize Imenti East sub-county as one of the recruitment sub-counties na to allocate recruitment center ame list yare otherwise to kuona gukarega kuthithe kou na kuthithe kathai kenda na beto baithuranira tukethro batu to antu bano Imenti na kariba no Imenti tukinya erwa na tugiata wa haki yetu kuma muje muneno wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Thirikari ni rũrĩtie mũbango yoyani boibande kia Kenya milioni 1 barabati nabio akiarega itaga okungwira ntuko yebande ntiorone Homa Bay CS Murkomen na wete thirikari ni olotete kuongela kathari hutiera mu Kenya wonde aina barua chieto mimuturirene ini kuthuranirite riboti yo. This is a very important day. It is Global Identification Day. Is it called Identification Day? Yes, Identification Day. Yeah, and this is celebrated globally. And after this, we are going to go for a small session of 1 hour before we start our Jukwaa process to celebrate this national ID. Minister wa Kariaki Kipchumba Murkomen akiaria kaunti ya Homa Bay kentuko ya ibande ntiorone na tumireti ati thirikari ni iritanirite otira Kenya bate watu akichia kuiwatira ibande na kubatira Kenya iba kuiwatira bio. As part of our ongoing efforts to strengthen identity management, we are today launching a real-time biometric ID verification system with 3 key modules. One is an online solution which verifies a person's identity even without physical ID. Second, it integrates our current live capture system to verify all 10 fingerprints and issue a secure verification certificate. And 3, the third authenticates the validity of a physical ID against the data stored in the chip. Murkomen na tumireti kuroria wandikithania bokulokira thimo kaunti-ine mwanya. I have launched mobile registration outreach programs across all the 39 counties where Jukwaa la Usalama has been held, and today we extend this service also to Homa Bay County as we try to reach the remaining counties. Through these outreaches, we are determined to reach those previously left behind, marginalized communities in remote areas, elderly citizens, and young people who have long faced access barriers. Bebele tiembe chira chiare ya waki baraba kuyuki bande B, baraiko kaita kwa kambere. We have removed fees for first-time ID applicants, ensuring that financial constraints no longer stand in the way of Kenya accessing their legal identity.
And I'm very happy to see everywhere we have gone in the 39 counties, including this one, you can see the huge number of Kenyans, young Kenyans, who have just attained the age of 18 years, between 18 and 20. Some have delayed up to 21 years because some could not afford 300 shillings to pay to come and register for their own ID. Today you can see them registering for free. Wini wa Kinyero, Wero TV. Mwerekeria rwang'ine rontwire no utalii thirikari-ini ya kaunti ya Tharaka Nithi nwe Geoffrey Chabari na ritete mukana kia rweba Nchobi baraba kubanga o miendi kimambura yara yathingirete ya Uragate Cultural Festival wete Nchobi cia muthemba yu ititikiritwe kiwatho na batitikiria watho ukirithana no ntwire. Paul Kabithi gatumenyithie cio. Chabari na urankuruki director wa mantuma ontwire na utari kaunti ya Tharaka Nithi. Inyambura inene sana cha gukungwira ontwire burabu twegie tantu ba Tharaka Nithi county kwa gumugongo gunthe wa Meru kwa jumla aswa kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Arakiruta mukana omurito kiri barabomba kuwa bena mathugania makoninta Nchobi ndege igwatho mono kiri mambura mama. Ngimara mayaga megie ontwire bubu na arakieninikira tutego tukithijania namo mono ontwire bura antu bendaga kuonaniria bakuretera antu Nchobi ritagirite kwina antu bengi mono bayukitie kanyaga gakuthondeka Nchobi ire itetegiritwe kiwatho na nchokere kaire nontu uyu murungamo wetu twigitu twina unontu tikire ntu ya mbere ta kaunti ya Tharaka Nithi kuthina mbere kurutha nyamburi no cia ontwire bubu Uragate bwa kachoro yetu Nchobi ra twiga watuki tu antu bagitigirwa ontwire baraba mitumagiri bakumemenya Nchobi mbio itumikaga guntukura kwa gukwina thimu nyingi muno nkuruki ngwetete ikeganagia na antu baba kuthina mbere kuthondeka Nchobi ira indege kiwatho bakiuga gaicha kwira na arakienini kia Uragate ndenda kuyukia kanya gaka kubamukana nontu antu bara betegiritwe kuonaniria ontwire bwegie Nchobi ira ciatumikaga tene ibaiye Nchobi ira bategiritwe nara nkuruki na Nchobi na nantu bara bapetwe kanya kiwatho na bara ibebiye bobongwa baraba pero kanya gakuonaniria tu imbio yatumikaga kunontu ino ni bimobia biratu anyunyanagira rira eswa akuruba ya bantu amwe na kaingi ndene nyamburira cia kuthina mbere kugurana nontu ibu ntwire bwetu ba Mumeru lakini Nchobi inu chingire geto kiwatho inu bamwe bakuba muntu agwato ne akugana ne kuthina Uragate yetu etiegenia na mantu mamu na nkwenda Chabari mono kiria na siasa kaingirira antu bamwe bathia bagakurukiria mianka especially rira tugukungwira ontwire bura bwetu na ara Uragate ndenda kuyugia kanya gaka kubaromba ndi umweta mukari wa Tharaka Nithi na muringi kura wa kaunti no ya Tharaka Nithi ndomba yatongoria betu no ntitu baini baitete na itubaite gitio sana bayukie kanya gaka kuya na ara Uragate bayite kuonaniria urumwe no ntu urumwe bubu ibu bukathi na mbere kubatetheria kuona kanya gakega gakurutira antu wira nikenda wewe wakona kanya gakurutira gakwewa kanya mwanko yungi uroka wewe wa gisiasa tuthi na mbere kumugwatira Potera Weru TV kumantere Tharaka Bitwa Paul Kabithi Katho cia mwanya muno kiwe Paul wa Kabithi na rikana kiuria gitu gia ntukwirware twikuria no anirini ngwe ira thirikari ya William Ruto erutete miakene ya wetha tutongeriene rikana kwithirwo kiaraniria batu kulokira namba yetu SMS ni 23578 kana ukulokira mitandao yetu okinyanilia Facebook Weru TV na twatiri tukwithira tukithoma gichokyo giaku oburagi utukinyila methene to ya ndeto hatonekanya kunogokani ndu twachokera University ya Kemu nithirite nende kia mukirari twa babero no bawata ugeni na njire ya mwanya na raki ari mulo ameri wa skuru ethirite hagika wirani ati bakawata mbaru ari twa Bible kendo tiri bakwithira bakiomba na kithomo nekio nyuma ya gaita ati kuraya ugeta kuraya Wait.
Kupika leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Mimi naitwa Jacob Ochieng Liech. Konyuro Center. Nilinunua soda, nilipata namba, alafu nilitumwa kwa kodi ya 40 tipo 1. Shinda milila 300 milliliter. Funua flavor, funua. Fika shop chap chap, nunua. Fanta, Coke, Crest ama Sprite. Nano vida Austin Carbolite. Funua flavor ukiduna utamu. SMS hiyo kodi iko chini ya crown. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco. Geria na Arua, gura shares kenda kuigwatira kanya gaka. Kugura share imwe ni chiringi 100 aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia. Muchindi wa kiewa gikinene akamukira ngari muthemba jo Probox. Nkuruki kuri na biewa bia okiumia birani amwe na gift hampers, airtime, bikibiki, ngombe chego kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gura shares na Arua, wichindira biewa bibi. Nuntubo nteto nkuruki, turiongere obisine chietu nkubu, kanoto andikire email, kire info@timesusacco.co.ke, kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki, no uriungire ndoanyi chietu ntere chankubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima, na Kinyaka Dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Ngako watogeni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite ambire na kurumira ndeto cietu cia weru thaimwe kumania kiuria gietu kiria tukurite ntuku yeru arethiranwaniri ni uritingwe bwa thirikari ya Rais William Ruto miaka 3 ira baithirite bari utongeriene kwina imwe cia ntumirira ciomba kwithira kiandikirwa kwa kuwa ni Kafinje kume Gembe Central na huku tunasema tutam. Elwero TV, serikali ya Ruto iko sawa kabisa, miaka 3 yonka itogokenera wakiba barabara yetu ya Maua weta Getora weta Thirogaiti weta Kilele Mwanka Kiedani Road irewekirwa lami na inyawa kibwa thoko. Thirikari ya Ruto tengwereti nyani nikioritingwe bwayo nonto ni kampeni yake eregechio 24/7
bakiwa tuta. Mswali ni itasaidia mwananchi. Kuongea kuwa yes, we want it to be put in one pot to support the education system starting from primary schools, secondary, university, colleges na TTI huwaretwa Isaya. Kuongea kuwa hakuna kazi ni serikali ovyo ni double K kumanterecha kisima Timau only one term 2027. No, the Kenya Kwanza administration is a regime of corruption and violation of the rule of law, a need for a change in the next elections. Waritwa Moses Kobai kumanterecha Kachiongonzare kwa kuwa kumania kiura kila tureti ariwa yes kwa tunapaswa kushughulikiwa na government cause tumewachagua kutulinda. Hita ambere na kwithirwa kiaraniria batu na twatiri tukwithia tukithoma gichoke gya kumania kiuria geto kila twithirite twikuria ntukoyerwa re 235 78 na ngatiri nkwithira ngikithoma. Twichokera ni ati University ya Kemuni amukirite aritwa Babero no bawatogeni na njira ya mwanya hakiaria Professor Mulwameri askurone wete batira bakwarito watimbaru ponde brabo kwendekana ibo kendo tira bakwithira bakiomba na kimathomo yo muthuri murio kino tubanganirite riboti yo. Muthenya narua magirija aritwa babatonyete cukuru ya Kemuni University nibombite kwa mukirwa ne mungamiri cukuru eje no Professor Kobiataya na mrojo tigera na baba bakombye kithomo bwega twina kuwirwa na nkatho no ntubwa ntuko ya matriculation era itharo ntuko aritwa bakwiya kwichiandikithia muntu ona registration number nikenda ethera daktari ameakwambiria rugendo rwawe rwa daktari na ethera pastor ameakwambiria rugendo rwawe rwa kwa pastor na kethera muntu wa agriculture ethera akwambiria rugendo rwawe rwa kumenya ngui ya agriculture na ketha no science ethera kumenya rugendo rwa akwambiria rwa kwa computer scientist. Kulingana VC Kobiataya agwete kinyana baba maketho bakia mukiroti bakinandi bakithomo kia drone kira kia batetheria kimathomo ya bakuthoma akoicandikithia thai baketha ba mbere class kikambiriria ruyu kia training of drones ewi training area thai drones ni nyamo ira igaria ndege na bakaomba chiunda baunde drones na bakaomba kurepair baomba kuthithia drones ciathuka na bakaomba wetethia driving drones nikenda chiomba kuritango wira bakenda drones imwe ikaritango ya agriculture drones inge ikaritango ya photography drones inge ikaritango ya kuomba kwendetheria kithomo or advancement of education kwa kithomo kiu kia drones ikithomo kega no ntuti nange kiridene ya university chindene rutere rwetu ikemwakire akira na baba kida ikabata ni kuchia baniria mitugo ere tebui ira yumbotuma kithomo kyo ikarema ki ya kuthoma muntu amenye ateyire no ntu wa boyfriend ateyire no ntu wa girlfriend ateyire no ntu wa kuchetha michetho engi ya shauri yako yite nikenda aomba kuthoma kithomo aitethia na atethia aciari bawe na atethia mugongo yetu ya Kenya na kinya baraba umite ome batethia migombo era baumite no ntubukona kwina arito kuma nthiguru ingi barabara yau kwa kinyabo itoboria no ntuba mathuania murungu awete mathuania mea wayathukia na ndawa cha kulebia na wayathukia na nchobi na wayathukia na nteko mengi bingi biro bimontu mo bikinya biwe kora kanyo ya garamba kire tene waithukia Muthuri Murioki Oro TV Mutirwa Kangangi Wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Kungi na kuni ati factory rebu ithakia mabati ya mathongi yena inya na ya kuguna mubuko ni oraino mabati ni chidete machindano ya Jubilant Stewards of Africa Pace Setters by ke wake kumania bokwethira bakibwethe mabati ya kilasi kia iguru. My name is Andrew Murungi, the Managing Director of Rhino Mabati Factory Limited. We are manufacturers of custom-made solutions. We have factories based in Meru, Kerugoya, Kitengela,
We are very excited today for this award. It's a continuation of many awards and accolades that we continue receiving as a brand Rhino Mabati. I want to take this opportunity to thank our customers, the organizers of this event. We are roofing for many generations to come, and that's why you see we represent generations here. For us is to thank those customers who continue, customers, roofers, and all those continue working with us for the last 10 years of our existence, that we have managed to grow this far. In terms of, this is an affirmation of what we continue doing. Is a signature of the quality that we promise our customer, customization of our product, quality delivery, good customer service, and that's why even from the outside they can recognize what our team is delivering to our customers. It is a continuous motivation because it's a sign that, and is again, as we say, is a signature that our customer appreciate what we are doing. The society, the nation at large, because we've grown from a very small entity now to a national brand that is appreciated across the country. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Ntobwa kona kanyaga kwatane abadu kindeto chietu chia Weru thai mwende tunajire kinyanelete wona chielo amaboe ya thaithatu na nusu onbeto awini wa Kinyeru na mwona nilia wetu wa mathithio tuko Weru ari Purity Richard Ithrawi na kaitake ya